Kani gadega pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Henne kasni kahnyo trek ulaber, kakan hon jong kinoshat ki bahapo kasatri, jong ka All Meghalaya Dancers Association, kala penbana basan kini kaseng kansele IT da kador khas ya ka sarkar jala ka batmai, ban pen kemau ya ka sarkar ya kimat jingdawa jong kini kaseng ka balabo laslam menta. Ya kani kinong yalam jong kini kan hon hapo ka jelam jong presiden ubakit bok thaba, kila penbana ha ka jingi kendo bat kinong patai kubor, ha Shillong Press Club henne kasni kahnyo trek ulaber. Ubakit bok thaba ulai tho bakane kan hon kanselet ye kendo yo menteri rangba batamai jong kajala ukanrat ke sangma ban pen kemau ya u ye kimat jingdawa ki bakakan hon kalajbo ahmat sarkar MUA2 kabarem kebalai lam da kaseng kongres jingdawa jungi kini kibat jingdawa jungi ka samlan nang tagi no wai no sa ila sedang ladu sedang araja kata bat hadu menta ida khen menta la kanu sedang ka apoi nyo sedang dia sama tau sedang la rakam kan dang ya kan lalu kasnya aja kata dia hendak kalian kok seni kat ngidom la dan bansong baik ketua dan song kriti nomor ba dan rakam 4 la penuh ruang le kini jingdawa jungi tabung la trang bat man ka sedang le man aku sedang ngila ni bagi kena ke dang ni sibun ki balik simbanta saba lagi ni udah kena tibet bansa dai tibet banwai nanti kepa pementang Newton ni jaka banikai kepa tikena kepa biang dan dari mentah kai ngila sesicin pat ngila ini ka memorandum sini dia kata khas hak ling benar mentahi dan ngisali banbu ya appointment show chief minister batamai jungi Sri Konrad Sangma dan nikuan nakalian juga sarkar batamai bahkan mulai ke sarkar barem hendak nikuan nakalian ko session jungi ko sarkar batamai dari bansim jingkit kli mardor nama tak kiru dan sab apa Meghalaya jungi ketop dadu khasi jaitia bakal